Isa zo te channel la kalau lom le vek chua voin hi January ni som thum pakhat ani Jammu and Kashmir helpol chet na thleng fova ni kumlampo khan kan hria tang khan Pahalgam sa Pakistan atanga ronkal firfiak ten India khwaljin an pong ka chiama mi som ni chuang an thi ani kha a thil thleng kha India khan angai thutak viawa tunma in Pakistan atanga helpol ten India a be puyan thlakna awangin security force le civil tam takan lo thi to thina India khan phubalak na po a local pui to thina surgical strike ang chi te antiang khan ne so takin Pakistan ram chhunga helpol te India khan lo chang le to thin ani khatiang kha athlen midam tak chuan an ring ani India khan phuba lange yang ti khania rin lok ange khan India chuan May nikum sanghele somnile paruk khan operation kalpuin operation sindur kha kalpui ta thut maya kha Pakistan ramchung Pakistan Jammu and Kashmir Pakistan opchunga firfiak pol telaga beipui thlakna lian tham takin India khana kalpuya ma ro chu Pakistan lam khan an ram be na anga ngayan ron chang let ta thunga nili chung India le Pakistan khan lian tham takin in be na han kalpui manani kha anghong lian takania helpol chet na hi India hian angai theilo zero tolerance ani thu soin kha sindur nu khan Pakistan lamatang hian drone India ramaron tir hi omnual nia soyani mani lokpo khanin drone tam tham tak mai India ram chung boruaka anron lang thut maya amaro su poi khoi lovin Pakistan laman thlok kir le ani khatiang kha boruak so sang tak India le Pakistan in kara po hinala omreng chuti lai chuanin ramri boi kumhlun Jammu and Kashmir hianin helpol be na tam tak hi thleng thina kumtin India sipai security force BSF te hianin helpol engemazat hian da tha thin ani tunha hian helpol nor turin India lam chuanin malakna thara an kalpuya video masalam kan taran ta gang khan drone sing thum borvel ram ria duty turin ruwa man ani heti layan Jammu and Kashmir chuan Jaise Mohammed firfiak chetna athleng chho meka hemi ni wang hian security force te chuan be pui thlak na an kalpui le meka he wang hian Jammi division a Chenab Valley huam chunga war district mun then khata internet service po ti top leilo kani January ni som paret khan sing pora ram noya security force le firfiak te anin kap chiama firfiak te bi ruk na mun po mu chu ani boka hemhuna hian e rong bolna gas cylinder baka eitur an chhop engemazat an mu chuaka security force te hian an ti chenga lani January ni somni panhi le January ni somni panga khan sipai le firfiak te ram noya anin kap le chiam bok kisuar hi JNK ya mun sang la ya omni in mun tamjok chu vurina khua hewang hian security force te tan po firfiak bi ruk na mun sang lam chu thlen a har savia wani heti lai hian firfiak te hi man chhuwa tumin ngor takin India uisathiam ten an zui mek Home Department chuan Jammu and Kashmir himna atante dan le thupek thataka ken ko ani theinante India ram beitumna ti tlolna atan le India ven himna atan internet service ti to play lokani thu an puang ani o kan hria tangin Myanmar lama chuan in thlanpui kalpui ania amai ro chu mipui tam ber du dan ani lovani kha an sipai sarkar hian an ro relna nem nge tumin an ma an la hani ber maya he in thlan hi democracy changso in emo mipui du dana in thlanna kalpui angalan tiran tum viawa amai ro chu sipai ro relna nem nge tumna mai ni te pona langani mitam takin an boycott an du lo thu an tlang au pui ASEAN anti Association of Southeast Asian Nation chuan Myanmar in thlanpui an pom lo thu an puang chunjom vele tabok Philippines Foreign Secretary Teresa Lazaro chuanin Myanmar ram in thlanpui nei zo tak le Myanmar sipai thlo party in thlana an chaknia an soi chu member som pakhat omna Association of Southeast Asian Nation Asia chimchak ram intel khom na pol chuan an pom lo tia soya ASEAN a hian Myanmar hi member ram an ni ve bokani kha Philippines hian ASEAN bloc chair din muntuna hian an lua meka an rama Cebu khopuya kuminatana ASEAN ministerial meeting masaber na yania Myanmar chungchang hi soi ho zinga tel press conference a Lazaro chuan Myanmar in thlan nei zo tak chu tuna ri chuan ASEAN chuan a pom lo tia soya an ngai dan an thlak le donemo eng angin nge kalpui zelan tum ero a soilang lo thung kumsani somni pakhata Myanmar chakna sipai chakna manga Myanmar civil sarkar thunei na hne chua sipai sarkar din ani nuwa tuntum hi in thlan ani na masaberani hei hi sipai sarkar in ramdang te pompuina anei thei an be seina ania mase member ani na ASEAN in
an in thlan hi an pompui lo chuan ramdang po angong ngei don ni in rin ani asian berin an pompui du lo ani chuan ramdang phei chuan an pompui lo arin om viau in thlan pui hi nikum december ni somni pare ta tangkhan nei tran ania tho thumna thleng nei ania a tho thumna in thlan hun thung ber chu cholni khan zo felani thotan ni hian sipai thlop union solidarity le Union Solidarity and Development Party USDP chuan nena an changti an soya result hriat ma saka tangin majority an nei tling to ti tarlan ani official in result hi ti chuala ni lo thunga legislative chamber pahnia in thlan result hriat theijina USDP hian lower house P2 hi towa vote thlakna seat janhi somruk pathuma tangin seat janhi somthum pahni an latowa upper house amia tha hlutowa result hriat towa hian seat za somnga pasari atangin seat zale pakwa an lato boka Myanmar parliament hi march thla thu khomin president thar turan thlang dona april thla sarkar thar lak luan tum ani o kan hriat angin US Donald Trump a kai hruai sarkar chuan Venezuela laka malak na lin takan kalpui ani kha kan puan tak le kan hriat tak ang khan Venezuela president le anupui US sipaite operation kalpuina awangin ruk chuan ni oil chungchang kha Trump malak na chan berpo kha ni a Venezuela oil lo latu Venezuela oil le tamber tu China te le Cuba te po Trump hian na takin an nor chhun zom nge hani kha Cuba hi tuna Donald Trump kai hruai sarkar nen hian anin mil lo viawa Cuba hi na takan nor ani mekani an nor mek na hian Cuba ina anin nga vena Venezuela oil ti top tumin Trump hin na takin ma ala US President Donald Trump chuan thupek chu in Cuba ram hena oil ral ram te chu chhia ti sana avau Cuba Foreign Minister Bruno Rodriguez chuan Trump thupek ti chu sei selin Cuba ram chu Cuba mi puite ra be tumna ni Cuba ram le Cuba mi puite ra be tumna ni ati US chu Cuba dancha atumna policy zomtura ramdang te blackmail le norlui tuma apu bok Mexico President Claudia Sheinbaum le Trump te hi telephone in anin beto boka Cuba chungchang an soi lo ti Sheinbaum chuan a soi thung Mexico President hian US nena inlei china thale chakjok siama duwa US norna awangin Cuba rama oil a hral po ati tlem pharin ani ama point hi soi lo ni to bok Mexico sarkar hnoya oil company Primex chuan kumsang ni somni panga January atanga September thleng khan ni tin Cuba rama oil barrel sing ni don an thon chuak thina September hian US Secretary of State Marco Rubio Mexico atloa hemin hu hian oil an thon chua hi ni khata barrel sang sari chau anita ni in University of Texas Energy Institute expert Georgie Finon chuan a soi thotan ni hian Sheinbaum chuan Primex in Cuba rama oil a thon chua chu atito play lockdown ti a soi le taboka mase oil thon chua le chom dolna an pek chu ti to vek ani lova Primex contract nei dana zirin thutluk na siam le aniang ati oil thon chua an ti to play lock chan chu US norna wang ni lovin Mexico sarkar thutluk na ni in Sheinbaum chuan a soi ve thung Cuba ram hian tual chung buena awangin hun engemaw chen har satna an toka US hian economy lama an rek mek bokani ram rethayan ni boko wangin an ram chungchang a Trump an thupek ati chua chan chiang tak hi hriat chian la ni lova mase Mexico ram anorna atana thil ti ni in an ngai Traman IRS le Treasury US dollar tu ding on som choi turin a king President Donald Trump chuan IRS le Treasury Department chu kumsang ni som paret le sang ni som ni inkara President siapek dan tur chungchang chanchin thar ti chuak tu te laka aput chua chungchang a khenga US dollar tluk le ding on som choi turin a phut Trump hian ingani khan Florida Federal Court a thu boi thelutin Trump le Trump Organization Confidential Tax Record put chuak chuan an sum don na konga ming chiat na athlena diklo taka tarlan ni pha in President Trump thlengin a ngonga ni ate tax record put chuak hi IRS code 6103 bo chet na lian takani kumsang ni somni pali khan IRS contractor hlui Charles Edward Little John chu Trump le midang te tax information na ti put chu awangin kumatang turin hremalo ni to bok ani ole khati chin kha tunata na chanjin thar kan ngai thlak thei chu han ni le ta sela khovel thil thleng thar le thu thar berber he chenala hen kan han thlur bing thina min lo ngai chang zel don nia